Basotho ke a le dumedisa hohle mo le shebelletseng le hona teng ke le dumedisa ke le ka mona ka Ntlogolo Vodacom Park ha ke tsamaye ke le mong ke na le Ntate Stana ha mmoho le Nthabiseng mme letsatsing lena la ka jeno re a ka mane ka Moshweshwe 2 mo re lo kopana le mohlodi wa rona wa pele selemong sena se setjha sa 2023 mme yena o hapile matsebetsebe a ditjhelete Mohi re qeta ho fihla ka kwano ka Moshweshwe 2 mo re qetla re kopana le Ntate Kgolokgolo mme jwalo ka se ko bolelletse yena o hapile tjhelete e ngata haholo ho hlaho Vodacom Lesotho ena ke yona feeling ya o tshwara tjhelete ha re Ntate ke hlokometse hore o kenetse tlhodisano ya rona ya mega jackpot o hlaha Vodacom Lesotho o nahana hore o hapile tjhelete ya boleng bo bokae 50,000 ke o thabetse ke na le Ntate Stana mona go thabetse ho tsebisa hore o hapile tjhelete ya boleng ba 200,000 maluti without mega jackpot. What's about? I have a 3-year-old daughter. Most of it is shortly towards securing her future, especially her education. That's where invest when I went. Khale wa hola fela go potla losetse ba batho bohle ka fela ba shebeletse maybe hore na o entse jwang o bapetse hakae hore be wa wina le batho bohle ba nahana hore taba tsena ha di ditsa ka hola ba tseba I will randomly play ke tla re hona le mona ya weekly bundles ke yona o tla fumana ke bapala randomly motho ha ona le airtime and then I will just text le motho o tswa mono ho batho ba sa dumeleng ka gola at first le nna ke se le mongwe wa batho ba teng ke re a tshao sheba le batho ba winang ntso ke hi next bone motho ke mo tsebang so ke sure for the first time le batho ba ne ba sa gole ha go lo thakatsa ba tla bona gore this is possible by Vodacom go motho ka wina ka nnete